Akarere ka Gatsibo gakomeje gushimangira ko igihingwa cya kawa ari inkingi ikomeye y'ubukungu bwako, ari nayo mpamvu ubuyobozi bukangurira abaturage gukomeza kucyitaho no kongera umusaruro, ko gikomeje guhindura imibereho y'abagihinga ndetse kikinjiriza akarere amafaranga menshi buri mwaka. Mu mwaka wa 2025 kawa yinjirije akarere ka Gatsibo miliyari zirenga 23 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe mu myaka itatu yabanje yinjizaga nibura miliyari 20 buri mwaka. Kugeza muri Kamena 2026 iki gihingwa cyari kimaze kwinjiriza akarere ka Gatsibo miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu kawa ihingwa ku buso bwa hegitari 7191 mu mirenge 8 ariyo Muhura, Murambi, Remera, Nyagihanga, Kageyo, Gasange, Gatsibo na Gitoki. Aka karere gafite ibiti bya kawa bisaga miliyoni 17 n'ibice 9, harimo ibirenga miliyoni 13 bitanga umusaruro, mu gihe abahinzi ba kawa bageze ku 22,482, hakaba n'inganda 19 zitunganya kawa. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bavuga ko mu myaka ine ishize aka karere kari ku isonga mu gihugu mu musaruro wa kawa, kandi ko abaturage benshi bamaze kwiteza imbere babikesha kawa. Umwaka ushize wa 2025 umusaruro wa kawa y'igitumbwe wageze kuri toni zirenga 20,000, mu gihe impuzandengo y'umusaruro iboneka buri mwaka ari hafi toni 15,500. Abahinzi bavuga ko amafaranga ava muri kawa abafasha kwishyura abana amashuri, kwita ku miryango yabo no gushora imari mu bindi bikorwa bibateza imbere. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo busaba abaturage gukomeza kwita ku gihingwa cya kawa, gukurikiza inama z'abajyanama b'ubuhinzi no kongera umusaruro kugira ngo gikomeze kuba isoko ikomeye ry'ubukungu bw'imiryango n'iterambere ry'akarere ka Gatsibo.